kan channel hi thir tu ten min du sakna wangle thanem min ngai pui tu YouTubers dangte zara he video po sai ni lai hi chuan subscriber mi sangle chuang kan nei ting ve da der maya kan channel min lo ngai lut saka min lo subscribe sak tu te like share le comment lo pe tu te chunga kan lom tak zetani he channel hi dan le shai ta la na mon tur ania comment lama zo na le shia thiam lo te in thlashung lowa in zo thei zel ania kan thiam anga hin lo chan zel kan tumanga in topic du zong te comment lama lo da zel turin kan ngen boka amai ro chu na tul pui mo dang nei kan ni awange ro chuan zona te po chan man mai lo te kan nei thei ti kan ria min lo shia thiam sham kan be se ye video hi ni khata pakhatal ti chu thei kan tuma bultran tir te kan ni awangin video le sound quality lama kan lan hiam hle ti kan in poma zoi in ma kan son zel tura in be se photang video masalama kan tar lang to a every som hi panga sang ni som ni zan lai bor vela rol thar wal mi pariaten sarkar curfew order an bo chira wangle ri hlo an local awanga din tha local level task force on covid-19 duty 10 kudan thlang nia soi chungchang chu Guwahati high court aizol bench chuan shumato thune na mangin case puitlinga aziak luta writ petition 37 of 2020 ti ani April somni pakwa sang ni somni khan din thar thil thleng chu Ngaihtuah tranin ko chuan din thar venga thil thleng nia soi chu India dan pui article somni pakhat na bo chian na ani alo ti to a juni kwa sang ni somni pakhat khan ko chuan Ngaihtuah zomin zoram hun sanga Lltf Vltf te chen moi lo na nia soi chu he thukal lai mek zela hian hamtel pa zel boka siha Vltf duty train khaten mirang kudan thlak nia soi ompo chu ko chuan ngai thu takin ICU wa dalu ngai hiala kudin thlak na thleng chu thildik lo hul hwala nei ti soin chubi chungchang report kimchang pe tu chuan home department chu hriatirna apea report chuan juni sompanga main high court thleng man turani ti nina in juni som paruk sani somni pakat khan sarkar ayo ding pu sijaram chana additional advocate general chuan remchan lo dang engemo wanga ale khathelu tur chu athelu theiri lo thu soin ko chuan nimin juni somni pakat khan thubuai chu Ngaihtuah zoma court pui bom tu amaika skure atan puzo chuana advocate ading bok home department chuan high court ale khathelu tin an le khathelu wa chuan state level task force chairman le deputy commissioner chairpersons district level task force te chuan Vltf Lltf tetan in kai hruina sang ti chuat thin thu soin chin thliarna le in hir ngona thleng pal theilaka filim tlana ni theinan Lltf Vltf tetana hriat tur an ti chuat thu soilan ania sarkarin standard operating procedure SOP ti chuang ba ka thil ti lo tura Lltf Vltf te base ani thu home department chuan atar lang amai ro chu kotin uluk taka home department le khathelu azir chian nuwa champai di sin juni sompania order ati chu atang alandan chuan chin thliarna le inep na bolo thleng pal thelaka filim tura Vltf te hriatirna lam alang tel lo ti mu chuak ania sarkar ukil chuan order a chuan ti sual le ti mai pal awm thu soin atul dana siam than le wat ani tur thu court aril ani sarkar tha thelu atang alandan chuan siaha SP chuan June ni som pakhat khan special report siamin poi khoi tu nia soide chu quarantine ani awanga thu zo fi thei an lo ti asoi thunga special report atanga landanin thuboi chui tu kheisayo chuan juni som pani atanga limin thlengin poi khoi tu nia soide chu thu alo zo fi lo ni in alang kuthak tur tu ZMC ICU wa enkozi ta khrisela din mun chu enga nge ti sarkar lekha thelua chuan mu tur om lo boka chungte wang chuan deputy commissioner sihan district level task force chairman ni bok chu thuboi kalai meka tel thar tirin siha SP po chu thuboi kalai meka chuan tel thar tir ani bok chuti chuan superintendent of police siha chu kudin thlakna nia soi siha police station case number 44 of 2021 date 9/6/2021 chuina kalmek report kimchang le case diary photocopy de chu kota July ni sompani ayat lai lova the lutura hriatir ania tharum tho tu de chu task force member niam ti kornena soichiang turin si handi si po chu hriatir ani bok
กุดทากตัวตู HVL ช่วยดงเซลin กอลนัจูอัทอนตูเงี้ยเสียหาดีซีนตุมสักโดนติจุงจางโกตารีพอร์ตเปตูรินสรการกิลจูโกจวนอาเชียตีร์บกะจุลัยนิสอมปาลีสังนิสอมหิปะคตาทุบวยฮีไงตัวซอมอันนี้แหละเอ็งปอนิเซโกดเฮียน Lltf Vltf เตฮีสรการิน SOP ดวนอังเจ้าวะเกเป็นตูรินอดูเลติอาเชียตาดานินดิกนจัลโวมินเตคิตูมาอินเน็กเจ็บสักลวะดานปัจจุตูเตโปดานังเจ้าอันจุงเราเรลกัลปุยนิเทนานโกตินมินดูเลอันนี้ติอาเชียเทอันนี้ตัวนัดจวนMHP General Headquartersบวนthar lam chungchang lo sei chun zomila mizo mechin si khompol MHP General Headquarters chuan MHP dan bu bungana chang khat na kalin obitam chu kumsang ni somni pathum thleng apot senia soin gawati high court aizol bench thubuai writ petition 55 of 2021 thelu thar ania chuthu boi chu nimin ju ni somni pakhat khan high court a chhop chuani in court chuan MHP hruai tu tele registrar farms and society government of Mizoram chu in sofiana hun pe in chulkar nga nuwa case hi ngai tu chunzom ani ang mizo mechia te kongsang sanga ma an son theinan july ni som paruk sang khasako somli paruk khan mizo mecha tang rol pol chu din ani a Mizoram UT Aloni Khan Indiaram State le UT dang ang bukin State Social Welfare Advisory Board chu Mizoram din ani a hei hian mechia le lo pangte ham thatnan malang na kongrem chang tak a hong ta a ti chuan State Social Welfare Advisory Board le Sarkar Department sang ta na kut ke tangkai tak ne turin meche pol sang te chu in sui khomin MHP Mizoram meche in sui khom pol chu July ni ruk sang ka ko somsari pali a din anita ani danbu po chu kumsa ka ko somsari parukhan siam ania Mizoram Societies Registration Act 2005 noya MHP hi register ni in pol thubon chu mi te tran pui ti ani MHP chung kwa hian boina neu hi ala om ve pho to thina ko thlen ngai hi la om chang ala om to thin March ni som paruk sang ni som ni pakhat khan MHP General Headquarters hruai tu tele sub headquarters hruai tu te chuan joint meeting nei in COVID-19 awanga hruai tu thar in thlan arem chang lo nia soin MHP General Headquarters Trump manmek sang ni som pariat tu sang ni som ni chu tam khandang sang ni som ni pakhat tu sang ni som ni pathum atana o se ni se ti in thulukna an siama chu thulukna chu branch ranga thon chu nga la ni MHP dan bu bungana chang khatna chuan he tiang hiala soya pakhatna General Headquarters Office bearers chu General Assembly in Komni chunga tan April tha an thangang panina General Headquarters Office bearers a ni na ngai zone in tam ni bak chil the ani lo COVID-19 chuan lama General Assembly ko lo le in thanna neilawa headquarters obitam po sei ani hi hrethiam lovin thuboi thelu tu te chuan sarkarin SOP siam po chhi lawa in thanna nei thei ani ti soin chimi chungchang an malang na sang te a hlo chamze lawanga high court a thuboi hi puluta an ni ti an soi churi chuan limin juni somni pakhat khan court a thuboi chu chhop chuani in court chuan MHP General Headquarters hruai tu ni mek tele registrar farms and society government of Mizoram chu hethu boi thelu tak chungchanga soifiana peturin ashia tira chulkar nga nuwa case hi ngai tu zom le ani don ani engponi se Mizoram atlom ngai polian perpol MHP chung kwa buena lawom le thin le kot hial thlen ngai ani le thin hi thilpoi tak nei in mizo te thin lunga MHP hlutna atlak hiam pha lawom le a tlom ngai chu a hruai tu ni mek le lolani zel tur te hian pol thil tum le thuvon te hi ataka anvon the zel aduom le